Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Kai te tautohe tonu nā kainoho Te Araroa i tētahi tono e rahi ake ai i ngā tūranga mahi ki te hapori. I tūtaki atu nā kaihoe i te aumoana i te whakataetae Tawhiti Rahi. You've done the work and the preparation, being out there is second to nature, you know, you're in your element. He rōpū waiata hou ka rongo ake i te pūoro hou o Waiata Anthems i tēnei tau. Te tiriti o waitangi, hei piringa mō tātou. Ko te mana mō tuhake, o te iwi Māori e. E tēnā kauiti, e tēnā kaupono, rarau mai ki Te Ao Mārama. Kāre nā māharahara o nā kainoho i te tairawhiti i te arohia. Koe rā te take e whakahārangi nei a rātau me te pāwai kua whakaritea ki te takutai o Te Araroa. Koe anei i whakaritea tētahi pōrotu, tahi ki tētahi hui whakatau i te marae o Hinerupe i te rāhoroi kua hori. Ko tā te wepu o te rimu, nā kaipupuri whenua, mā te pāwai hou nei e rahi ake ai ngā tūranga mahi ki reira, e takahi hoki i ngā raru takaonge ki tētahi hapori e te 18 manotāra ia tau te moni hua waiwainga. Engari kai te whakahērawa nā kainoho me te ki, ka pākinotia e ngā tarakarākau me te pāwai tō rātau tai ao me te oranga o te hapori. Mana moana! Mana whenua! Koinei te porotehi tuarua tēnei ki roto te hapori o Te Araroa. Ko rō nei e tā uteute ana kia raha tikia, te whakatū puaha pāti ki konei. Ko tuku ngā reta ki ngā niupepa, ko kōrero i runga i ngā reo irirangi, ko haere ki ngā hui pērā ki ēnei, ngā hui o Te Remu Trust Working Party, nui ngā taima, ko kōrero mātai, ko tū ki te whakahē, kare anō kia whakarongo rātai. No barge in Te Araroa! It's poisonous! Come on! No barge! Hei āki i tō rātau ākiritanga ki te pāwai, ka hua ake i ngā uri o Hinerupe heohu, ko tuatara te ingoa, ko te pānga matua ia, kia manakitia i tō rātau pātaka kai. I kōrero mai taku i rā mutu no Ngāti Oneone e pāne ki tō rātau wāpū kei reira, me te kore kite i ngā moimoia mō o rātau kāpata kai, kua mate haere o rātau kāinga mō ngā kaura, kua tino disconnect ne, ngā whānau o reira ki tērā wāhi o rātau kāpata kai. E kore rawa mātai pirangi ki tērā mō mātai mokopuna kei te haere mai nei. It would force me to go to the seafood truck that comes up once a week and spend money. I just want to maintain that ability for me to provide for my whānau, and not just for me, for my children. When they have families, I want them to have that same right, I guess, that I have had. Mai te taurua mano te kaumawha ākina ai te tarahati o te rimu tēnei pūtere, a hei tā te hekete o te ohu whakatūtuki i te kaupapa, he hanga mahi mā te hapori te ito. Ngā mema i runga ngā kumiti, ko mātou. Hello, ngā mea tauhau. E tērā mea ko te haumarutanga mo te iwi whānui. E mea he take tino nui tērā. Engari, ka hoki anō ki tētai ngā tino take, whiwhi mahi, whawinga mahi, tino take. We feel that there are other ways, more sustainable ways, more environmentally friendly ways to achieve this. At the moment we have a honey factory, a honey processing facility being built. Zero opposition, zero protest. Why? Because it follows the tikanga and the kaupapa of the ahikahia. Is it environmentally friendly? Yeah, it is. Bees, making honey. Hei tā tēnei ahika o Te Araroa, ka whawhai tonu rātou. Mana whenua, mana moana, mana tangata, mana pōtiki. Kei a mātai tira. Ko mātai wa tangaroa. Kei te tino mārama mātai ki te oranga o tangaroa. Ina heipu ka tū te wāpū nei, ka mate haere, ka tū kino rawa atu ki te moana. Ka re te pirangi ki tira. Ki te whakamanahia te tono, ka tau ki te tauaro o te kaunihera o tūranga nui ākiwa ki reira whiriwhiri ai anō. Muri wai hei, Te Ao Mārama.
He aitua. Kua hinga te hea mana o mua te puari o Ngāti Waia Hayden Edmonds, whai muri i te māwiwi tangaroa. Nā Hayden tēnei iwi o te tai tokerau i ārahi nā taurua. Nā hoki i āwhina i te whakawhanaketanga mai o nā rawa hauika, nā take whenua me te mātauranga. Koe ia hoki tētahi i kaha tautoko i te whakarauoratanga mai o te reo Māori ki roto i tō rātou rohe. Ka takoto ia ki tana kāinga ki whangārei, a tōna wā ka whakahoki atu ia ki tōna urupā ki punaruku ki reira tapokiti ai. A hoki mai ki nā take o Te Ao Mārama, me wawe te arotake hanga o nā huatanga kaupare e te tiaki whānau ohotata i roto rua. Koe rā te wero a Rāwari Waititi ki te minita takai whare. Kia Maiden Woods, whai muri i tētahi pūrongo i puta i nā tata nei i te reo tātaki, me nā whakapai kai te heke atu te noho ana whānau whakarairaira. Ki te whakawhānui ake i ana whakaaro kai te hono mai te mema pāremata i naia nei a Rāwari Waititi. Kia ora, tēnā koe Rāwari. Kapia. Nā hea nā wangawanga nui kai ia koe e karana nei koe kia wawe te arotake. O me arotake kātika. Ka roa mātau e rongo nei ngā kōrero ko puta i te hunga e noho ki ngā mōtera ki whenitana ki roto rua rāno. Ka roa tātou e kia nei te kāwanatanga mo te māpoto noho tēnei. Mo te toru tau eka, kare ki te otinga o tēnei mahi. Kei te kia, kei te kite mātau, kei te whakakiingi anu hoki wētahi, kare ki te he whare keake, mo te hunga e noho ki roto i ngā whare. Me te ripuata ko puta mai i te rātapu, ki runga i a Sunday, hika. Kei rere ke e hāmene tiana te iwi, e hāmene tiana i ngā mea kikino nei, sexual abuse, wera atua huatanga katoa. Nō reira, ko tāku ki te minita i nā e tonu nei, me whakarite he inquiry, kia āta wete, kia āta whera, kia āta ramahaua. Hea ngā mahi, kai te whakahaerengia a ki roto i te ngā mōtera. Kua noho au ki roto i te mōtera, emergency mōtera. Kua rongo atu au i te mama i ngā auetanga, kua kite au i ngā hāmenetanga, kua kite au i ngā kikino. I roto i te kotahi pō, hika, me oku tamariki, i rongo i ngā te papakauru wini, te whawhai a wetahi, te inu pia wetahi, me ngā rūma kanu nei. Me harawe ngā rūma mo te whānau e noho hei rūma nohonga. Nō reira, me whakamai e inquiry nai tonu nei. Tika koe, kua roa tēnei āhuatanga o te hunga kāina kore e whakararu ana i nā whānau putanoa, kua roa hoki nā kāwanatanga aha kua reipa mai, nā hinara mai, e kōrero ana, engari kāre te tino ki te nā hua. Nā wai te he, nā te kāwanatanga, nā tari kāwanatanga, nā tangata e utua rānei kia tiaki aua tangata? Te katoa, me kōrero pēnā au. Koe nō ki te take, me whakahaere tētahi inquiry kia ki te tātou i ngā kōhao kei roto i tēnei tua ahuatanga. Ko te mate ke, ko ngā kōrero aumoana Jackson i ori i ngā rā aumoana ati. He mea, ka roa te Māori noho kāinga kore nei. Nā te kore whenua, nā te tāhai whenua, wera atu a huatanga katoa. Nō reire, me mahi tahi ki te taha o mana whenua. Ko kōrero mai rātou, kei rere ke wekahi whenua hei whāra whare. Anō rā, nā state emergencies mo te rua rere. Me state emergency nā te mahi kāinga kore. Kia aro katoa, ko ngā rawa katoa te kāwanatanga ki roto i tēnei tua ahuatanga. E me te mea ke, me whatunga moni ki ngā kaupapa pēnei no i a whānau ora. Te tare rātou te mahi, ngā mahi social, te taha ki te social, te taha ki te hauora, te taha ki te whare. Wera atua ahuatanga katoa, kia noho ki roto i te wāhi kotahi. Ko te mate ke, Kei tētahi atu Pākihi te mahi whare, kei tētahi atu ko te hauara, ko tētahi atu ko te toko i te ora. Me whakatōpunia ki te wāhi ko tai, mā whānau ora e whakae. Ko ki te hoki mātou nei, he kaha no Te Araroa ki te whakatika i nei raru, ki tō rātou taone. Engari, nō rātou rānei tēnei raru, hei whakatika ake? Engari, te rātou te mana mo te whakahaere wēnei tua huatanga. Me whakapaua ko ngā moni ki a rātou. Mā rātou e whiri pe peheara. En ko tā te kāwana tanga, kau e tukuna
Ia nā ka tangata kāre ina rā whakainga kore mai waho ke ake ki roto rua, tika mā. Hei te tino raruraru a Te Araroa I tēnei wā, nā te rātu a huatanga whakahae. Nō reira ko tāku, ka noho tahi ki a mana whenua me te kōrero atu ki a rātou. Hea te huara I te mua hei painga mā rātou. Mā rātou e kōrero. Engari, ko hohake mātou ki ngā whakahaere atu kāwanatanga. Nō te mea, kua me pērara, kua ngaroto rātou here ki te kōrero ki ngā tāngata kairunga I te whenua ki roto a Te Araroa. Me Te Araroa hoki ki te hunga kāinga kore. Kei te noho rātou ki roto I wētahi, ko tērā, kanu, nui te moni, nui te utu, kāre ki te ara, o te ora, kei mua I Te Araroa. Rāuri Waititi Kaiarahi, takirua te Pāti Māori tēnā koe I wau nā kōrero. Kia ora rā. Ko tahi rau e rima te kau nā kura I te rohe o te tai toke rau, ka I te whakahou I te titiro ki nā take kāewa o te tauira. Hei whakakapi I te wāhi ki te tukutuhina ki nā mātua mo te kāewatanga o ā rātou tamariki, he whakanui ke I nā paina o te noho ki te kura te aronga. Nā tētahi tauira anō tēnei take I whakaarohia ake, me tana āki I ōna hoa kia haere ki te kura. Ko etahi o nā rerenga āki, ko nā rerenga pēnei I ka tākoro tahi mātou ko ōku hoa, he pai kia hau nā koranga o nā kaiako, he mea whakaako take hou hoki. Arā, etahi kura kai te whakahaere I etahi kaupapa pēnei I MasterChef, me tētahi rārangi kau te tētahi ki te kura kia āki ina tamariki te haere ki tō rātou akomanga. He take tēnei e tau tokona I te rōpū tumuaki me te tāhuhu mā tauranga. Me te aha, kai te tētahi atu nā tamariki ki te kura. Te kautau I muri I tana whakarewanga, ka puta te pukapuka I need a new bum ki te reo Māori. He pukapuka rongo nui I tuhia e Dawn Macmillan o Aotearoa, kua whakawhitia ki nā reo maha nei. Nā ka puta te tānga pukapuka hou nei I a Oratia Books, hei whakanui I te wiki o te reo Māori. Ai whakawhānui ake I nā kōrero, kia huri tātou ki tōna kai whakamāori kia Stephanie Fong. Kia ora Stephanie, nā hea tā o nā kai pānui tā te hapori kai whakamāori hoki mō te pukapuka nei? E aua, he te rarawa te tauhou, kare no kia tino rangoranga kōrero whakahoki. Hoi anōra e kitea, nā nārunga noi ngā pai whāwhāho ko te hunga reo Māori, e mohi o nei tāua. Te hanga nei e hi aumoana I tēnei, hei rau e mi hou, hei rau e mi whakakatakata I ngā tamariki. Ka mutu ko aku anō nohi e pēra ana ka katapai I etahi o ngā kōrero ahua pōrangi nei o roto, me ngā pukapuka anō, ngā piki te anō, e ata whakaahua ana I te rā wairua, hianga anō hoki. Nā te pukapuka I whakamāori, he oi ki taku nei mōhio, he pukapuka hoki tēnei I pānui kētia e koutou ko au tamariki I nā tau? Ai, kua roa mātau e ngā kaunui ana ki ngā pukapuka a Dawn. He mātanga no te wahinera ki te whakakata I te tangata. Kau anō aka I te tamaiti, tamariki. Engari hoki I te hunga pakeke me pono ahau. Ko hau tētahi I katapai I ngā kōrero mo te tau, mo te patero, mo te te, mo te hetua. E rā mea katoa I au e tamariki ana, e tupu ana. Nā e pēra toru ana I nei rā, ko aku nohi e whai ana I taku tauira, me taku whakapono, aha kua pia te pakeke o te tangata ka kata I ngā kōrero. I te nanakia o te wahinera o Dawn, ki te tito, ki te tuhi, I runga I te wairua rawe. Nō reira, Stephanie, hea te hiranga o te whakamāori I tētahi pukapuka pēnei I tēnei kia hou taku tau? Ko tētahi mea tino hira te ahau, I taku tūranga hei māma, whakatupu I te tamaiti reo Māori. Ko te whai I tētahi rauemi e whakamāori nei I ngā horopaki hea, rawe. I te ao o a whātau tamariki. Kua hua nui haere ngā rauemi o kawa nei, ngā rauemi e kōrero ana mo ngā mahi whakaako, mo ngā mahi tunu, mo ngā mahi te marae. Te ahau e tino
kia kai ai te tangata, te tamaiti, ki tōna reo Māori, me whakapuapua ki ngā ara e rawe ai, e katakata ai tangata. Nā reira, koe ratea tētahi o ngā mea nui ki au. Ko tētahi anō, me rata ki te koe ai te puka, me ngā nāu ki te whakātu atu. Ko tētahi o ngā rerekētanga kia hau, kaihoe, me kimi tētahi ane. Tētahi o ngā rerekētanga au tēnei o ngā puka. E harai te mea kua reo Māori nahe. Nā ko te reo Māori, e noho matua ana ne, ki te ana koe e whakanikonihi ana ki ngā mahi e rock. Ko ngā rerenga Pākehā, kei raro e nohi ana, ano he kupu hauraro. Nā kia hau, he tino rau e mi tērā, he nui ngā puka kua whakamaorihia, tāhua pai ana. Engari, ko e tahi o tātou ka mate ki te noho me te tapakupu, e mārama pai ai ki ngā kupu katoa oroto. Ko tēnei he ngāwari. Arā te reo Pākehā kei raro, he akoranga nui, kei roto i tērā katahi kārua, ko te reo Māori kua whakamatuahia. Ko noho mātua, hei pānuitanga mātātou. He mea nui tērā kia hau. Tino nui. Nā reire, he kaupapa whakamāori anō kai te haere? Engari tonu, koe da taku mahi tenuinga o te wā, he whakamāori, he puka kāputa aini, I raro I te maru o tahi rau, ko hau noe ho tētahi o ngā kai hāpai, hea I te mea nāku whakamaori. Koe anora e whakapono ana au ka haere tonu e nei mahi aopo. Nena e tino hia ana au kia Māori ngā mata katoa o te ao o aku tamariki, me whakapau kaha tonu e te rai e whakamaori hia ai e rā mata. Nā reira, ka haere tonu aha kua pēhea. Mōhi o tātou koe nei tōkai. Stephanie Whankare, rika nei te mihi. Kia ora rā. Tēnā rā koe peata, tēnā tātou katoa. Kai tuake tonu, e hara hoki I tētahi kaupapa mo te hunga ko pipiri. Ka huri tātou ki te whakataetae waka ama ua nei I Tawhiti Rahi I tū I nā rā whakangā. Hoki mai anō. I nā rā whakanā nei, tū ai te whakataetae o Tawhiti Rahi. Tētahi o nā rehi ua rawa atu I ao Te Araroa I te ao waka ama me te waka whakareti ki runga moana waiwai. I tai atu te tini I nā tōpito o te motu. He wāhei a tāhua hoki a Tawhiti Rahi, engari kai raro I te kārewa o te tai, ko te mutunga tonu mai o te ngau o Tangaroa. Kai atu mama o Harawira, te roa nā ake. Ko wai te rorirori, ka putai te haumarutanga o te ākau, ke hoi ai ki te kōpū hōpara o hine moana. A lot of paddlers paddle inside harbours and they don't realise that outside in the big ocean, in the blue water paddling, it's a different animal. Ko e tahi he tautohito ki tēnei whakawhitinga moana, ko e tahi he tauhou. I do it because, well, it's always a challenge. And it's always beautiful. First time I'm a virgin doing the Cornates crossing. Ka timata te whakataetae nei ki waho atu o Tawhiti Rahi. Ka tā hoi whakarunga, ka tahi kahuri te kei o te waka kiuta ki te taone nei o tutu kāka. He whakataetae tēnei I whānau mai I te hiri kapo. This race was more of a figment of my imagination. And we got a few mates together. We went out to the poor nights in a big nor'easterly swell and wind, and we debated whether it was safe enough to throw the wakas in and paddle back, but we got in there and it was just magic. As Māori, we can relate to the ocean and to the waka, and when you're out there, the responsibility's on you, you know, like I said, if you've done the work and the preparation, being out there is second to nature, you know, you're in your element. Mo te taha ki te waka ama I pai tuatahi mai ai a Narara ki uta. Ka mutu he tuatahitanga tēnei terenga moana mōna. Through the tunnel, like I almost missed the turn, and then once we got around the boat, I just followed the foreman for a while and then just ended up on my own, and then I was just like, where is everyone? Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama.
E whakātūranga toi te whakanui atara e whai nei kia mārama pū ai ona kai mātakitaki ki te āhua tūturu o nā atua me te whakapapa i te ao kiriata me te ao pāpāho. Ko whetūrangi tia te ingoa, he kohina o nā mahi toi te kaumātoru ana kai taurima iwi take no ao Te Aroa, no āhia, kānata me te motu a kiwa kai te whakātuhia ki te wharetaonga o Downs i te awakairangi ki tai. Ko tā te kaitohu kaikohi hoki o te wharetaonga, he whakaaturanga tāmata tēnei nā kōrero ko whakaaru monitia e nā kamupene hangakiriata e Hollywood. What we often see in media, and I'm a big fan of Marvel and all those Netflix shows that talk about the gods in different ways, but what is often seen through those lenses is a sort of Hollywood version, whereas with Whetū Rangitia, all of the artists in the exhibition have created projects that are meaningful to them based on their cultural experiences and their whakapapa. And it has that sort of authenticity and mana, I guess, that comes with it. Nā koena nā kaupapa mō nā ia nei, a kua ko nā tohu huarere. Nā imua i te whakamatua ko Papa's Pack, tētahi o nā pēne o te kohina Waiata Anthems me tā rātou Waiata muri whenua. Ko ngā tikuri te aupori, kia kotahi vai tātou katoa. Te Araroa ngai takoto, ko ngā tikahu kia kaha mai rā. A whinatia mai e tātou, ngā uri o muri whenua. Ki a whiwhia e ngā tonga nei o ngā tūpuna. Te tiriti o Waitangi, hei piringa mō tātou, ko te mana mō tūhake, o te iwi Māori e, pupuritia ko te mana, te pono me te aroha, ki a whiwhia e ngā tonga nei o ngā tūpuna. Te tiriti o Waitangi, hei piringa mō tātou, ko te mana mō Tauti mai anō, kia tahuri tātou ki nā matapai hurere nai nei. Ka ua i te atamuata, engari ka paki haere ki kātaia, ka mau te ua ki tāmaki, he hautonga te kōrero ki rotorua, engari anō ki te tairāwhiti, he maranga i te matapai. Ka papuhi te hau pītonga ki te taha uru o te whenua. He kei hoki te taone matua, ma he ake te marangai hei te ahiahi, engari he hukarere ki nā pai maunga o Remutaka. He rangi pai huarere ki whakatū, ke ao ki o tautahi, engari pai te kōrero ki tāhuna, nā ka ua i ētahi wā ki wai hōpai. Nā kāti, koe nā tā Te Ao Mārama i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nātu a mātou kōrero. Ma te waiata, te Whetū Mārama nā ngā mōrehu o rātana, te hōtaka e whakakapi i tēnei pō. Noho atu koutou i roto i te rangi Māori e.